yo WhatsApp Sukabumi, Juru Bogor, Kumadarama, hayang nyaho makanan urang ayeuna. Yuk, Bilo ikutin. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Kang, punten menu nu paling banyak dipesan dah. Ayam, Seblak. Seblak ayam do, coy. ayam, beker. Heeh. Ada sebelah sebelah kamu tuh. Nah, ayam, bakso, sosis, bakso. Bro, oh, kenalan. Sama. Oke, sama kita. Ade. Oh, Ade. Kang Ade. Kang Ade. Nah, sebelah terus nanti bang. Sebelah jus. Selain sebelah jus. Makan apa gitu ya nak? Makanan mah itu buat sebelah. Makaroni, kue tiaw. Oh gitu. Lumpia basah. Saya langsung pesen wi, ente naon? Oke. Kurang mah Alex pesen eta sebelah ceker. Oh, iya boleh oke. Oke. Naon dong? Lumpia basah. Bedana naon sih Kang? Lumpia basah jeung ieu seblak. Lumpia mah ngotoge ya. Oh, lumpia mah nganggo toge. Oke, lumpia. Oh, lamun teu nganggo toge bisa. Ngotoge mau biasa. Oh, mah biasanya. Oke lah. Jadi lain Lumpia. lumpia. Nya. Jadi karena naon bang kamu dari make toge? Karaoke. Oke, Mang. Dah Karaoke sih. mah bro anu di jadi karaoke nyanyi. Oh, eta mah ini atuh beda deui eta mah. Karaoke. Inu. Oke, Kang lah. Bade. Karena pedes ya. Persapa ada Ente unggul eta mah. kurang doang. Heeh. Lada mah hiji. Pokona mah nu paling ieu we lada lah pokona mah. Everything changes. Life.
Oh, betul. Tambahan. Iya bro. Buatin aja. Sok dicoba lah. Mantap. Anu sepada mah ini cocok. Mantapnya. Oh, bro bisa. Wih. Mantapnya lah ada pisannya. Coba di bangun mana ya? Wow bro. Rasanya wow. Gimana? Pedes. Asli. Kayak belega. Nah, jadi dalam seblak iya namanya ieu teh Ceker. cengek, ieu kol sawi, Sayuran. ya bumbu-bumbu lain lah. Sayuran. Tapi iya suku rumah bieu menang iya bro. Beda ya mas suku rumah. Meuli eta mah. Bali ya. Ceker. Ceker ayam. Dan ya mantapnya. Edan ya, duh. Kayak batuk-batuk ya. Edan. Wow bang, wow bingit. Oke, nggak tinggal duitnya. Hah? Tinggal duitnya emang langsung balik. Duitnya yang encang ya lo sih em. Di bos duitnya. Oke itu. Sebarang kan? Tadi sana membawa. Coba. Naon tadi bro? Lumpia Basah. Lumpia ayam. ayam satu ya. Iya sama ada ganti deh tadi lain iya bro tadi. Iya, ayah dua ya. Tiga kembar abangnya. Di kakak. Adik kakak. Oh, adik kakak. Adik kakak. Blok ayam, ceker. Ceker, suku. Lumpia basah. Oh, Ari 18. mama suku, ari hayam mah ceker. Sip. Duitnya coy. Ayo balik. Ya, maaf. Ari China mah ya henteu. Kemarin China. Kamu cai mah mente. Oke, Kang Nun ya. Oke. Mas. Ini kan dia video foodie food. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke bro. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Cai, tutup cai, dia cai. Paling cuma dia tuh. Hah? Wes, untuk ganteng. Dia cuma. Wes ganteng. Tuh. Cang. Jangan di mana? Macang sininya. Jangan di dia. Di dia tukang we. Hanges ganteng. Keren. Cantik sih. Ayo. Oke. Naonnya bro, orang ngomong naon po dia. Oh, naon nih? Naon nih ngomongnya nih po apa? Ngomong aja tuh. Penutupan biasa. Oh, penutupan.